igama uRichard Kancanana lo sise Hoxton Asseguy Road bese lethi ikhalo zethu la khona la kunabantu abakhona bokuhamba la ngaphakathi but ke amaphoyisa afikile asichazela ukuthi ke kufanele siyo-aplayela incwadi le emva ka-7 days ekushiwo wona and then sesolinda wona u-7 days ukuthi sizwe ukuthi kuthiwani but siyafisa ukuthola usizo kuzo zonke iy'ndawo esakhelene nazo njengo-Cliffdale, oBucksbaum, oMolokohlo. Siyacela abantu baphume bangayibukeli phansi into esiyenzayo. Banicabanga bangakhi abantu abakhona la ngaphakathi? Hey, as much as singazi ukuthi bangana but plus or minus 30 ngaphezulu kwalapho because abanye besihlala nabo laphana abanemizi and babalanda bawubavalela khona lapha ngaphakathi. Benza muphi umsebenzi mhlawumbe? Kunemisebenzi la ningi, khona iy'ngadi lana, khona iy'ndawo ezakha iy'nsipho, khona amahashi, imisebenzi omningi amahashi kakhulu. As much as bebaningi abantu ngoba khona nabantu bako-Eastern Cape kunendawo-ke engaphakathi la ihlala khona bona labantu abasebenza khona ngaphakathi. So yila engicabanga ukuthi sifisa ukufinyelela khona but ngosizo lamaphoyisa nenkantolo ngiyathemba ukuthi sizofika khona. Ngiyabonga kakhulu. Ayiphi imessage mhlawumbe ongayisho kuphakela umthakathi noma uJacinta ukuthi banilekelele? Oh baba uphakela umthakathi nawe baba ungizwe nawe sisi uJacinta. Hawu umsebenzi wenu sithanda ukuthi siwuphakamisele izandla bakwethu and siyafisa ukuthi nike nivakashele ngase ey'ndaweni zethu la koBucksbaum nako-Cliffdale nako-Molokohlo ukuze nizobona iy'ndawo zethu zakaZulu. Ngibonga kakhulu. Amandla Zulu.